Ki Dr. Apollo Hospital Delhi hakat artrik nailur kila pendap ia kajing le surgery ne kajing put ia usembut menteri rangba kajala ubak Preston Tensong na ki benta jongka kli hapo Apollo Hospital Delhi. Ubak Preston ulahap ban pendap ia kajing le surgery na ki benta kaliang kadiang jongka kli ni left frontotemporal parietal craniotomy bat SDH hakat artrik nailur bat hadin lapun kan ria iu syapo ICU ha Apollo Hospital Pentip Commissioner and Secretary UBJ Mantri Lingba Ukerwa. Sembut Menteri Rangba udan hapadeng kajing tip beriau bat hapadeng kajing long jingman ke Bakambiang bat hadian beradab ban kemi benia an penkan riak no ya syapo ICU ulaong. Ya ubak Preston ningkong lapin kit bat sumar hapo ICU jong ke Nazareth Hospital Shillong hapo ke Department Neurosurgery ke Kendai Trik Nailur haswa ban sapen kan riak no syapo Apollo Hospital ban yuk syuk ya kajing sumar ke Bakambiang.